Mathata a mopresidente Ramaphosa a kgakala le go khutla go kgotodiwa kwa polaseng ya Phalaphala go baketse mopresidente mathata a sepolotiki le a semolao. Moeteledipele wa EFF o bega gore go ditiragalo di le dintse tsa magatwe a go gweba e se ka fa molaong ka madi tse mopresidente a ntse le karolo mo go tsona. I want to warn a president because there is more. There is more. There is more where money is counted in the plane. There is more where money in dollars with faces of people is counted in the plane. Let them continue to push phrase. There's more that these people have been doing in this country, bringing money illegally, engaged in money laundering, in illicit financial flows without being held accountable. Gape EFF e ne le parlamente dipotso tse mopresidente a tshwanetseng go di arabela mo malatsing a le 10 di akaretsa gareng ga tse dingwe gore madi a utswitsweng ke bokae e ne e le anaga e feng le gore a gona le mafelo a mangwe a mopresidente a ka tswang a fitlhile madi a mangwe kwa go ona. We will treat him the same way we have treated Zuma. He must leave the office with immediate effect because he has not respected his oath of office. Everywhere and anywhere where we find Ramaphosa or we see Ramaphosa and we have an opportunity to stop him from speaking in the name of South Africa, we will do so. We call upon all the fighters and the ground forces to start treating Ramaphosa as such. We will start on Thursday and it will be wire until he let go of that office. That office must be occupied by a man of integrity, not a hypocrite, not a man with double personalities. In front of cameras, he's something else, and behind cameras, he's buying silence of girls not to speak. We will not allow that. Ramaphosa a ka nne a lebanwa ke namane e kgolo ya tiro go neelana ka tekanyetso ya kwa kantorong ya gagwe ka Labone ka ntlha fa EFF e ikaelela go mo kgoreletsa.